fascinantna Nevenka Arbanas. Usudila se ono što drugi ne bi. Ući u sferu onoga što je bila neka vrsta zabranjene sfere. Ja bih čak rekla da je to njen i umjetnički put i životni put. Nevenka je osoba koja se dokazuje kroz rad. Od tako nježne žene, ovako veliki formati, s ovoliko snage i ovoliko ekspresivnosti. Začudno izgleda. Ona čak ne ilustrira ni svoju vlastitu zamisao. Ona je samo slijedi i njoj je zanimljivo kamo ćete to dovesti. Čovjek ne bi očekivao koja je tu energija. Želite naprosto ući i biti dio toga. Vrlo su rijetki, čak i u svijetu. Sretni smo da imamo Nevenku Arbanac. Nije lako biti velik u malenom i malen u velikom.